kadau kawe ba kikali labon kawe kabaar bat kamar yang kata dia is a natural thing yang nak raman le mo tang ba kasorkan kala le bhahin ta because layo ku contractor kila flow ke tender nang dapat layo sispa lai krol 6 tahun lu surok dia tak kadau kide banya sya nam ta ga ni jing ki jong kim ta sgi ngasio thu ki jing problem jong ki pai ba kta ki borok tang ba ngin le kumno kade ka slap ngimla sengya ya ka slap ya gamar yang ngimla raban le tang ba ki pai pa ki de bum sio thu ba o contractor ru kumno untra hapar baslap ula ule kat bala hagan de por nga super pat ki pai ba ki de banya sya chuslap ta tu kan ni ba kane ka kasurok kila yo sanction aspa la ko krol tega jing trash to la ko shispa lai krol la yo no po na do churpi hado maledor te tu contractor udang trehi kasorkar do kadang pe kinu ki jing jong pa kila ban ya kendo bat ngi ya keren bat ngi ne le tang ma ban ye ki ya gani ka kam ban ya sengya ki livelihood jong ki pa ba te kam de ka ba kim dia ban le punta kide ban ya perkat ban pek ka sarkar kala le ba kade tharai la slam la it's been I think 3-4 months ngaro exact date am la ban batai pi because I don't have the work order with me but kane ka kam kila trehi and plus ha to por ki kini contractor kila yo hi ko work order tang ba ki pat yo ka NOC na galum sunong takadaw kimla ra ban trehi tang mentah kila yo ke NOC banbu ya kaplan jongki kila tray shay I've seen them walking around ngale situ sa constituency jonga ale sa narpo area tang la igi ya tray tang ba pan ngan suong iki paj ba chusu ya sya katukat ne kakam kadang ya i sing bahaya perkat nam taworo lang ya ki paj ba goro kunde tak step jongi ya ka haporo lai sa tu ligi step sing bahaya perkat ne Kalau pidan nu kono jing tumo bo penek kate ga jaka ba ki ya prong jing ki ban persong tho halor kini ki borok em ki offices ki lale hi apa song tho ki kat bala ki tang ba song ha kamon jong ni mla ban ya khang yo no ka jing mon jong ki ma tang leng jong ni tingi lale ka sarkar nam ta ka surok la yo sanction sa ka wi ru ka kam la kalaya hi tang ta hi